алейкум янагони азиз. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо кадрҳое ки ба вазифаҳои сатҳӣ роҳбарикунандаи сохторҳои низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқу тартибот таъин гардиданд иброз доштанд ки вазъи имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҳар як хизматчии оддӣ ва роҳбари воҳиду сохторҳои давлативу низомӣ муносибати ҷиддӣ дар доираи оиннома ва дигар санаду меъёрҳои танзимкунандаи фаъолияти соҳаро талаб менамояд. Бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муовинони фармондеҳ, командирони бригада ва қисмҳои алоҳидаи гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби хатмкунандагони муассисаҳои олии ҳарбии ватанӣ ва хориҷӣ таъин гардиданд. Бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муовини директори агентии таъмини амволи махсус, муовини аввал ва муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. Дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сардорони муассисаҳои ислоҳӣ сарроёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия ва дар сохтори марказии сарроёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти ҷиддии кадрӣ сурат гирифтанд. Пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳолати воқеӣ ва камбудиву норасоӣ дар фаъолияти роҳбарон ва хизматчиёни воҳиду сохтори низомиро таҳлилу баррасӣ намуда, дар назди ҳар як роҳбар ва масъули соҳа ҷиҳати ислоҳи саривақтии камбудиҳои ҷойдошта вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Таъкид гардид ки фаъолияти шаффоф ва дар чорчӯби қонун ба роҳ мондани фаъолияти кории хизматчиёни низомӣ ва давлатӣ аз ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносии ҳар як мутахассис вобастагӣ дорад. Зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз шароити хубу мусоиди таълиму тарбия, обутоби бадан дар қисмҳои низомӣ ва дигар ҷузу томҳои ҳарбӣ таъкид карда, барои пурра решакан кардани омилҳои номатлуб аз қабили ришватситонӣ, зӯроварӣ, тасарруфи молу ашёи давлатӣ ва мубориза бар зидди омилҳои қонунвайронкуниҳо ба масъулини соҳа супоришҳои қатъӣ ва муҳлатнок доданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Нурзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Нурзода Тоҳир Сироҷиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 19 июли соли 2019 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Саид Шоҳзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Саид Шоҳзода Ҷамшед Сафаралӣ муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 19 июли соли 2019 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Аҳмадзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Аҳмадзода Музаффар Раҷаб муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 19 июли соли 2019 имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд қонунҳо ба имзо расонида шуданд. Қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов, дар бораи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ ғанӣ гардонида шуда, дар бораи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонунҳои ба имзо расида ба таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ ғанӣ гардонида шуда бо
бо оби тозаи нӯшокӣ, беҳдошти вазъи санитарию эпидемиологӣ, пешгирӣ намудани воридоти дорувории пассифат, таъмини ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон ба интихоботи озоду шаффоф ва беҳдошти зиндагии мардуми кишвар равона карда шуданд. матни пурраи қонунҳои ба имзо расида дар матбуоти расмии кишвар интишор карда мешавад. идомаи ахбор. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар партави сиёсати маърифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талош бар он доранд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти асосӣ ва миёнаи умумӣ шароити мусоид фароҳам оварда, дар ин замина сатҳу сифати таълимро баланд бардоранд. танҳо дар соли 2019 сохтмон, таъмир ва навсозии 21 иншооти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба 15 соли пеш бисобиқа арзёбӣ мегардад. баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ба навовариву ихтироъкорӣ, омӯзиши илмҳои дақиқ ва роҳнамоии ҷавонону наврасон ба аз худ намудани забонҳои гуногун дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва арзишҳои милливу умумибашарӣ тарбия намудани насли имрӯзу ояндаи миллат ҳадафи аввалиндараҷаи ҳукумати мамлакат ва аҳли маориф ба ҳисоб меравад. аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان با جلب صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه و با استفاده از بودجه جمهوریوی، شهری، ناحیوی ساختمان یک قطار انشاءات معیشی و خدمترسانی و مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی ساخته مورد بهره برداری قرار داده می شود. باید گفت که در ناحیه اسماعیل سامانی طبق قرار مذکور 9 تا مؤسسه به سایه معارف داخل دارد که ساختمانشان به نقشه گرفته شده است که در مهلت‌های مقرر گردیده بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده می شود. در حدود ناحیه ساختمان 5 مؤسسه و گیمنازیا به نقشه گرفته شده است و در دو تای آن کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته، در باقی مانده کارهای لایحه‌کشی و تخت و هموارکنی جریان دارد. روند کارهای ساختمانی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی واقع در کوچه مهنت ناحیه اسماعیل سامانی از طرف فرمایشگر ریاست ساختمانی اساسی شهر دوشنبه، لایحه‌کش کارخانه واحد دولتی دوشنبه شهرساز، قدرتچان جمعیت دارای مسئولیت محدود همسفر با مرام ادامه دارد. ساختمان لیسه رقم 3 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه در زمینه گیمنازیای رقم 53 برای 1200 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گردیده است. لیسه با رقم 3 که در زمینه گیمنازیای رقم 53 ساخته و استفاده داشته است، کارهای ساختمانی رفته است و در روزهای مقرر گردیده و اتمام رسانیده می شود. این چونی ساختمان چونی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و مؤسسه تا مکتبی طبق نقشه در ناحیه تعریضی شده و کارها رفته ایستاده است. مؤسسه از 7 بینوی اساسی 4 آشیانه و یک تختخانه عبارت میباشد. ساختمان صنفخانه ها برای 1200 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گردیده، تالار ورزشی، مجلسگاه با 476 جای نشست، کتابخانه الکترونی، آشخانه، بنگوی طبی و میدانچه ورزشی مجهز با تمام تجهیزات موثر و دیگر نقطه‌های خدمترسانی ساخته پیشنهاد گردانیده می شود. کارهای ساختمانی 29 سپتامبر سال 2018 آغاز گردیده، موافق نقشه ماه آگوست سال 2019 به انجام می رسد. در انشاءات کارهای رنگ‌برکنی، کارهای آبادانی اطراف انشاءات ادامه دارد. کارهای ساختمانی موافق نقشه تخصیص شده عمل شده است. حدود 85-90% کارهای ساختمانی به انجام شده. کارهای گچکاری، کارهای چیندنی سنگ‌های فرش، گذرانی خطهای مهندسی بیرون خطهای مهندسی داخل آبادانی اطراف انشاءات عمل شده است. این مؤسسه تعلیمی دارای 60 صنفخانه، اتاق‌های خورئوگرافی، کارکرد چوب و فلز، صنفخانه دوزندگی، خانه معلمان، محاسبات، نقطه سانیتری بچگانه و دخترانه میباشد. اینچنین در گرد و اطراف بنا کارهای سبز و خرمگردانی ادامه داشته، راهروهای آن سفالک‌پوش کرده شده ایستاده است. مسئولان نقشه دارند که در مهلت معین شده مؤسسه تعلیمی را با صفت بلند به استفاده دهند. کارهای ساختمانی در مؤسسه با طرح نو زمانوی و با صفت بلند رفته ایستاده است. ساختمان بینای دوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 در کوچه شرق 56 با تمام تجهیزات معاصر تعلیمی برای 600 نفر خواننده در یک بس تا جشن استقلالات دولتی ساخته به استفاده داده می شود. مؤسسه از یک بینای 3 آشیانه با تختخانه عبارت بوده، صنفخانه‌های مطابق به طلبات زمان معاصر جوابگو، بنگوی طبی، آشخانه، کتابخانه، صنفخانه‌های لنگافانی روسی و انگلیسی ساخته شده است. اینچنین در داخل مؤسسه یک تالار ورزشی و یک مجلسگاه با 146 جای نشست برای گذراندن چهاربینی‌های فرهنگی ساخته شده است.
و امروز کارها با طرح نو زمانوی جریان دارد. ساختمانچی‌ها نقشه دارند که این مؤسسه تعلیمی را با صفت بلند و در وقت معین شده به استفاده دهند. در دیگر مؤسسه‌ها از جمله گیمنازیای رقم 9، مؤسسه تعلیمی رقم 14 و در زمینه گیمنازیای رقم 53 گیمنازیای رقم 3 کارهای لایحه‌کشی و تخت و هموارکنی دوام دارد. آموزگاران و والدین را ضرور است که از همه امکانیت‌های موجود ثمراناک استفاده برده نسل نورس را در روحیه خویشتن‌شناسی به کمال رسانند. وسعت یافتن روند بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی در پایتخت در دایره اقدام‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی صورت می‌گیرد. این امکان می‌دهد که نسل نورس دانش‌های معاصر را از خود نماید و آینده همچون متخصصان برجسته برای جامعه خدمت نمایند. نورعلی صفامی‌دین، بهادر قربان، برای برنامه اخبار. خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 49 دهه‌های نوفین و پدرود شهر پنجکین سالهای زیاد به مکتب‌های نوزمانوی نیاز داشتند. با نظر داشت این طلبات با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت اقدام گرفته است که در این دهه‌ها 2 مؤسسه نوی تعلیمی برای 580 خواننده در 2 بست ساخته شود. گزارش فرهاد رحمت. 2 یا 3 سال پیش مؤسسه‌های تعلیمی دهه‌های نوفین و پدرود شهر پنجکند که از مرکز شهر در مسافه 60 کیلومتر دورتر جای گیرند حالتی ناگوار داشتند و تعلیم گیرندگان دهه نوفین اکثر وقت در مکتب دهه پدرود که مسافه راه زیاد است تحصیل می نمودند. با توجه حکومت جمهوری به ساحه معارف و بهره بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در این دهه‌های دوردست امروزها ساختمان 2 مکتب نو زمانوی براه مانده شده است که مبلغ عمومی آن 5 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. مؤسسه پیشینا بسیار حالتی صدمه بود. خواننده تا صنف ابتدایی تا صنف 4 تحصیل میکردند، صنف‌های بالایش به دیه پدرود 7 کیلومتر رفته می‌آمدند. بسیار مشکل سرد و زمینی بود. شکر استقلالیت اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت محترم و دستگیری جناب عالی مکتب زمانی من در این دیه نوفین حاضر ساختمانش ادامه دارد با 8 صنفخانه و 2 تا جای خواب برای آموزگاران، مرکز گرمدهی زمانوی. مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقمی 49 در دهه نوفین که امروزها قسمت زیادی کارهای ساختمانی در آن به انجام رسیده است از 8 صنفخانه حجره‌های کاری آموزگاران عبارت بوده با طرح و لایحه زمانوی بنیاد گردیده است. انشاءات مؤسسه نوی تعلیمی در درآمدگاه دهه نوفین جای مؤسسه قبلی بنیاد گردیده کارهای تعمیر داخلی بنا رنگ و بار شینانیدن در و تیره‌های زمانوی ادامه دارد. همزمان از روی چنین لایحه در دهه پدرود که 3 کیلومتر دورتر از دهه نوفین جایگیر است بینای نوی مؤسسه تعلیمی عبارت از 8 صنفخانه آغاز گردیده است. در این دهه نیز سالهای زیاد نورسان و والدین خوانندگان آرزوی داشتن بینای نوی مؤسسه تعلیمی را داشتند. عین زمان زیربنای انشاءات ساخته شده از طرف ساختمانچیان محلی کارها در بنیاد بنا ادامه دارد. در نظر است که ساختمان این 2 مؤسسه تعلیمی تا سال خوانشی نو به انجام رسانیده شده از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند مؤسسه با میز و کرسی‌های زمانوی و کامپیوترها تامین کرده می شوند. مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر به سال نو خوانش آمادگی می‌گیرند. کارهای تعمیر و ترمیم تعلیمگاه‌ها آغاز یافته. مسئولین نیت دارند که تا اول ماه اوگوست صنفخانه‌ها را برای قبول شاگردان آماده کنند. گزارش خبرنگاران ما از شهر باختر. از شعبه معارف شهر باختر اطلاع دادند که کارهای تعمیر و ترمیم و آماده نمودن مؤسسه‌های تعلیمی به سال نو تحصیل در 17 تعلیمگاه حدود شهر جریان داشته. علاقه 30% آنها قسمت داخلی بیناهایشان را به سال نو خوانش آماده کردند. نظام در مؤسسه تعمیر رفته ایستاده است. خیلی که شما شاهدی آن گشتید در جریان کارها شاهد بودید که در همه صنفخانه‌ها تعمیر صنفخانه‌ها از تعمیر خصوصیت برآورده شد. این چنین در راهروهای مؤسسه تعمیر رفته ایستاده است. ما علاقه تا امروز قریب 80% کارها رو به ثمر رساندیم. طور معلوم شد تعمیر دبستان‌ها اساساً با کمک والدین و امکانات مبلغ‌گذاری سرکسی به ثمر رسانیده می شود. مؤسسه تحصیلات میانه رقم 12 از 65 صنفخانه 4 اتاق معمولی عبارت بوده. تعمیر عین زمان آغاز گردیده است. از 15 ایول کوشش میکنیم که تعمیر را تا 10 اوگوست با صفت بلند به انجام رسانده خوانندگان را پیشواز گیریم.
برابر اوغوز تعطیل مسئولیت کارمندان ساحه معارف در بهتر نمودن شرایط علم آموزی برای شاگردان بلند گردیده. محض در همین زمینه آنها کوشش میکنند که صنفخانه ها را همه‌جانبه زیبا و آزاده نموده شاگردان را در فضای مناسب و ارزنده استقبال گیرند. دویم آشیانه از تعمیر برآورده شده است و عین حال در یکم آشیانه تعمیر ادامه دارد. یک چند سال پیش چندی از تعلیمگاه‌های شهر بختر مسئله جدی عوض کردن بالاپوش بیناها را داشت. سال گذشته در 4 تعلیمگاه بیناها از نو تعمیر کرده شدند. اکنون برای فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیلات برطرف نمودن نرسیدن میز و کرسی بیشتر مکتب‌ها از امکانات خودی استفاده می‌برند. برای تعمیر مؤسسه طرف مقام دولتی شهر بختر 20000 مبلغ جدا شده است و ما حرکت میکنیم که با اون مطالباتی که مثل از طرف مقامات جشن ترسیمات یگانه درآمد مؤسسه صرفه‌کنی استفاده برده مکتب رو برای سال خونش 2019-2020 آماده نماییم. متخصصان شعبه معارف شهر مقصد گذاشتند که تا نیمه دوم ماه آگوست پورا تعلیمگاه ها را به سال نو خونش آماده کرده شاگردان خویش را در محیط تازه و آزاده پذیرایی نمایند. عمل ساختن نقشه‌های نشانرس برای تامین حرکت منتظم نقلیات و انتقال مال و محصولات در دایره سیاست موفقانه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان راه автомобилгарди کانگورد بالجوان خوالینگ نوسازی کرده می شود. سمندر اسکندرزاده از روند کارهای ساختمانی راه автомобилгарди مذکور گزارش تهیه کرده است. роҳи автомобилгарди кангурд балҷувон ховалинг 42,5 километрро ташкил медиҳад ва мувофиқи лоиҳа дар ин роҳ 6 пул бо дарозии 455 метр 5 истгоҳ ва дигар инфраструктури зарурӣ бунёд карда шуда роҳ ба категорияи чоруми роҳсозӣ мутобиқ карда мешавад. барои таъмини иҷрои барвақтӣ лоиҳаи сохтмону навсозии роҳи автомобилгард тамоми иқтидорҳо сафарбар карда шудаанд ва корҳои сохтмону навсозӣ бо суръат ҷараён дошта дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. фаъолияти дастаҷамона ва истифодаи имконоти фароҳам оварда шудааст ки роҳи автомобилгарди кангурд балҷувон ховалинг бо дарозии 42,5 километр пурра асфалтпӯш карда шудааст. асосан сари вақт кора ташкил карда техникаи коркуниро зиёд карда миқдори одамоно зиёд карда аз ҳамин сабаб кор сари вақт иҷро шуд. корҳои асосӣ ба анҷом расидагӣ таҳкурси болои роҳ 100%, мунфарш кардани роҳ 100%. ҳозир мо корҳои бехти роҳа сар кардагӣ мана ҳозир мебинедтон мо инҷа хаттои уфуқии мобайни роҳа иҷро кардостем. дар татбиқи лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди кангурд балҷувон ховалинг 351 нафар мутахассис ба кор ҷалб шудаанд. дар доираи сиёсати муваффақонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати дар иншооти таъиноти гуногуни сохташаванда ҷалби ҳарчи бештари сокинони маҳаллӣ дар татбиқи ин лоиҳа низ аз шумораи умумии кормандон 311 нафарашро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳад. пас аз асфалтпӯшт кардани роҳи автомобилгарди кангурд балҷувон ховалинг дар доираи лоиҳа чароғонкунӣ сафолакпӯш намудани атрофи роҳ ва бунёди истгоҳу дигар инфраструктури зарурӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин бо маром идома дода шуда истодааст. мувофиқи нақша дар ин роҳ мо 6 адад кӯпрукҳоро таъмир ва сохтмон кардану дар кор буд. ҳоло мо 4 адад кӯпрукҳо барқарор карда шуда 100%. 2 кӯпрук сохтмони нав буд. аз он кӯпруки рақами 6 ба дарозии 145 метр ба истифода дода шуд. ҳоло кӯпруки панҷум ба дарозии 195 метр қисми болоиш ба ҳамагӣ мунфарш кардани мондагӣ халос. роҳи мазкур дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ беҳтарин дастоварди сокинони ин минтақаи мамлакат дониста шуда дар доираи сиёсати созандаву муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд карда мешавад. зеро то ин вақт сокинон аз набудани роҳи ҷавобгӯ ба талаботи замон барои интиқоли молу маҳсулот ва дар мавсими боронгарӣ ба мушкилиҳои зиёд дучор буданд. мавриди баҳрабардорӣ қарор додани роҳи автомобилгарди кангурд балҷувон ховалинг дар пешрафти сатҳи зиндагии сокинон, рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва беҳтар гардидани инфраструктури ин ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат заминаи созгор фароҳам оварда мешавад. пас аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегӣ дониста шуда дар ин муддат бо амалӣ намудани нақшаҳои нишонрас дар ин самт натиҷаҳои назаррас ба даст омад.
барои сифатан беҳтар намудани роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ дошта аз соли 2011 барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2025 амалӣ мегардад ки тибқи он дар ҳудуди ҷумҳурӣ бунёду таҷдиди роҳҳо ҷараён дорад. дар заминаи амалӣ гардидани нақшаву барномаҳои мукаммал дар соҳаи роҳу нақлиёт аз қабили навсозӣ, таъмиру таҷдиди роҳу пулҳо ва бунёди нақбҳои мошингузар ҷиҳати рафту омад ва интиқоли молу маҳсулот имконияти созгор фароҳам оварда шуда тадбирҳои бунёдкориву ободонӣ бо суръат тақвият бахшида мешавад. Самандар Искандарзода, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, Ахбор. дар маркази шаҳри Исфара ҷамоати деҳоти Сурб, Чорку, ҷамоати Шарк ва деҳоти Ворух бунёду навсозии силсилаи иншооти зарурӣ, талаботи аҳолӣ, марказҳои хизматрасонӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, навсозии роҳу иншооти фарҳангӣ, муассисаҳои таълимию томактабӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ карда мешаванд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо татбиқи рушди роҳҳои алоқа дар Осиёи марказӣ пурра аз навсозӣ бо асфалти стандартӣ мунфаш гардидани роҳи автомобилгарди Хуҷанд Исфара аз тадбирҳои калонҳаҷми роҳсозӣ дар ин минтақа буда ин роҳ шаҳрҳои Хуҷанду Исфараро ва мавзеъҳои назди-сарҳадии давлатҳои Ӯзбекистону Қирғизистон бо роҳи сифати байналхалқӣ пайваст намуд. дар идомаи ин тадбирҳо роҳҳои маҳаллӣ ва транзитӣ дар ҳудуди шаҳри Исфара ва дигар самтҳо байни деҳаҳо байни шаҳри Исфарию деҳоти он ободу навсозӣ мешаванд. дар маркази шаҳр ва ҷамоати деҳоти Исфара имрӯзҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди 417 иншооти нав, таъмиру таҷдид ва барқарорсозӣ аз ҳисоби маблағҳои бюджети давлатӣ саҳми соҳибкорони ватандӯст ба нақша гирифта шуданд ки мувофиқи пешбинии маблағи умумӣ 922 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар даромадгоҳи шаҳри Исфара бунёди маҷмӯи ваҳдат ки бо тарҳу лоиҳаи ҷолиб сохта шудааст ва саҳни гулзору ободони иншоот рамзи ободист ки ба ҳар сокину меҳмон рӯҳии нав аз ин ободиҳо мебахшад. сокинони шаҳри Исфара дастаҷамъона имрӯзҳо дар варзишгоҳи калони марказӣ, дар хиёбону майдонҳо, ҳамаи кӯчаҳои шаҳри Исфара ва дар деҳаҳо дар минтақаҳои гулзоркунӣ, тоза кардани ҷӯйборҳою таъмири шафати роҳҳо, сафед кардани дарахтон ширкат доранд. гулзоркунии майдону гулгаштҳо, шафати кӯчаю хиёбону саҳни ташкилоту идораҳо, рангу бори биноҳо, чароғонкунии кӯчаҳои асосӣ дар ободонӣ мақоми хоса доранд. навсозии қитъаҳои роҳи автомобилгарди Чоркӯҳ Ворух бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии Вилояти Суғд аз самтҳои муҳими созандагию ободонӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мувофиқи лоиҳа бо равона намудани 3.1 миллион сомонӣ дар ҳудуди деҳаи Чоркӯҳ 3 километр ва дар ҳудуди деҳаи Сурх 1 километр роҳ пурра навсозӣ ва бо асфалти гарм мунфарш карда мешавад. ва имрӯзҳо қисмати зиёди роҳҳо таъмир ва мунфарш гардиданд. аҳли ҷомеаи шаҳри Исфара аз он изҳори қаноатмандӣ менамоянд ки навсозии ин қитъаи роҳи Исфара Ворух таваҷҷӯҳи давлатӣ ба беҳдошти инфраструктураи роҳдорӣ аст. бо навсозии ин қитъаҳои роҳ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз шаҳри Исфара ба самти деҳаи Ворух шароити меъёрии ҳаракат фароҳам меояд. беҳдошти инфраструктураи роҳи деҳоти ин минтақаи Исфара аз заминаҳои рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳам сайёҳист. дар деҳаи Ворух дар доираи истиқбол аз ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 33 иншооти зарурӣ ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз аз он 16 иншоот ки барои аҳолии деҳа зарур буданд мавриди истифода қарор гирифтанд. бунёди 8 синфхонаи иловагӣ, ҳуҷраҳои кории омӯзгорон дар назди муассисаи таълимии рақами 23 дар деҳаи Ворух бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии Вилояти Суғд амалӣ мегардад ки барои беҳтар шудани сифати таълим мусоидат менамояд. 8 синфхонаи иловагӣ шуда истодааст бо маблағи 280 000 сомонӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. дар деҳаи Ворух аз ҳисоби бюджети давлатӣ ба маблағи 30 миллион сомонӣ бунёди 5 иншооти нав ба нақша гирифта шудааст. дар маҳаллии навбунёди Сангтӯди деҳаи Ворух муассисаи нави таълимӣ барои 720 хонанда бо толори варзишии замонавӣ, китобхонаи электронӣ сохта мешавад ки аз рӯи лоиҳа маблағи бунёди иншоот 8 миллион сомониро ташкил медиҳад.
تشکیل چاه نو عمودی از چقوری 110 متر برآوردن آب نوشاکی برای تامین 200 عائله محلی تاجیکان از طرح‌های دیگر آسان کردن مشکلات تامین اهالی این محله با آب نوشاکی میباشد که به مبلغ 400,000 سامانه عملی میگردد. تعمیر خانه فرهنگ دهه واروخ، مهیا ساختن شرایط ضروری در آینده برای برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی، بلند برداشتن ذوق معنوی اهالی زمینه میگذارد. غیر از این در آبادکاری و سازندگی سهم صاحبکاران جماعتی دهاتی واروخ خیلی نظررس است. سال روان از طرف صاحبکاران جماعتی دهاتی واروخ زیاده از 6 کیلومتر راه مرکزی دهه پر منفرش کرده شده. زیاده از 13 کیلومتر راههای بین دهه شغل پوش کرده شد. این چنین یک چند انشاءات ها از قبیل چایخانه، مرکزی شستشوی ماشین ها، سرتراشخانه، کاشانه حوض، حوض های آبی نوشاکی پر را به استفاده داده شدند. ساکنان شهر و دهات اسفره بنیاد گردیدن انشاءات نو، کارهای تعمیر و برقرارسازی بناهای موجوده و جبهه کارهای بنیادکاری و سازندگی را که باعث رشد اجتماعی اقتصادی شهر و دهات می‌گردد، ثمره صلح و ثبات ملی، توجه خاصه دولت و حکومت جمهوری، خصوصا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی ارزیابی می‌نمایند. در ناحیه میر سید علی حمدانی در دایره تدبیرهای آبادانی بنیادکاری ساختمانی یک قطار انشاء ادامه داشته، همچنین توسط اقدامهای دستجمعانه با جلب اهالی راههای محلی سنگ فرش کرده می شود. گزارشی خبرنگاران ما. امروز در تشکیلات ابتدایی حزبی باغستان در دایره عکسی حزبی یکجای حل میکنیم زیاده از 1 کیلومتر راه محلی با شرکت فعالانه اعضایان و ساکنان سنگ فرش کرده شد. چون این کارهای سازندگی در دایره آمادگی‌ها با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هم روزه اوج سرعت تازه گرفته در حدود دهه‌ها شرایط ارزنده فراهم آورده می شود. با مقصد با شغل دائمی فرا گرفتن زنان و دختران کورس کسب آموزی از جانب تشکیلات ابتدایی حزبی باغستان با جلب زنان هنرمند تشکیل کرده شد که شماره زیادی ساکنان محلی به کسب آموزی جلب شدند. همزمان از جانب تشکیلات ابتدایی حزبی باغستان در دایره عکسی حزبی یکجای حل می‌کنیم صنفخانه‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 35 جماعت دهاتی به نام سیدخل توردیف تعمیر و ترمیم گردید. برای آماده کردن مؤسسه‌های تعلیمی به سال نو خوانیش در دیگر دهه‌های ناحیه کارهای تعمیر و نوسازی ادامه دارد. اینچنین ساختمان بینای کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه بومارام ادامه داشته، انشاءات مذکور سال 2019 با صفت بلند به استفاده داده می‌شود. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه میر سید علی حمدانی با مقصد وسعت کارهای آبادانی در جماعت شهرک و دهات ده‌ها کیلومتر راههای محلی را تعمیر و نوسازی کرده در بنیاد انشاءات تعینات گوناگون فعالانه سهم گذاشتند. با درک بلند مسئولیت بهره آباد و زیبا گرداندن کوچه و محله‌ها و بنیاد اینفراستراکچور ضروری در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با عزم و اراده سازنده تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. در پرتو دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت کارهای سازندگی با سرعت بلند ادامه داشته در این سمت ساکنان نیز فعالانه سهم می‌گذارند. در شهر گلستان اقتدارهای نوی صنعتی به کار انداخته می شوند. در منطقه صنعتی و شهرک‌های آن تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنانی با سرعت مملکت 10 کارخانه نوی صنعتی بنیاد کرده می شود. گزارش رفضلی رحمان و الیاسی باباجان. طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخ در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی سهمگذاری در تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور در شهر گلستان و شهرک‌های آن کارخانه‌های صنعتی عاید به استحصال محصولات صنعتی بهره تامین بازار داخلی، محصولات واردات عوض کننده و محصولاتشان صادراتی تأسیس داده می‌شوند. در جمعیت محمود و کمپانیا که با سهم صاحبکار عبدالشکور رجبوف با جلب سرمایه داخلی ساخته شده است، یک چند نمودی آرماتور ساختمانی استحصال گردید که طلبات به این مصالح بناکاری در بازار داخلی زیاد است. در این دوره طبق دستور و سپارش پیشوای ملت مؤسس کارخانه راهبریت و متخصصان مهندس تکنیکی برای افزون نمودن حجم استحصال و راه ماندن استحصال نمودهای نوی مصالح ساختمانی و تحکیم تجهیزات تکنولوژی تدبیرها را عملی می‌نمایند. در خط تکنولوژی تجهیزات نو برای استحصال آرماتور قطر 14 وصل و نصب گردیده این تدبیر بهره استحصال آرماتورهای قطرشان تا 32 ادامه داده می شود. همچنین به کارخانه 7 عدد کرانهای باربردار استحصالی وارد و وصل و نصب کرده شد.
ин имкон медиҳад ки дар истеҳсолот бо истифодаи механизмҳои худӣ арзиши аслии маҳсулот кам карда шавад. соҳибкорони корхона бо истифода аз имтиёзҳое ки ҳукумати ҷумҳурӣ барои вориди таҷҳизоти технологии муосир ва ашёи хом муқаррар намудааст, иқтидори истеҳсолиро афзун менамоянд ва бо коркарди партовҳои металлӣ, ашёи хоми металлӣ ин маҳсулоти воридот-ивазкунандаро истеҳсол менамоянд. таҷҳизотҳое ки мо ворид намудем аз боҷи гумрукӣ озод намудааст. маблағи боҷи гумрукӣ аз зиёд 3 миллион сомонӣ озод намудааст. ва ҳозир замон мо дар ин корхона дигар намудҳои нави арматурро истеҳсол намоем. ҳоло аз ҷиҳати иқтидорҳои истеҳсолӣ дар шаҳри Гулистон 28% маҷмӯи умумии маҳсулоти саноатии вилояти Суғд истеҳсол карда мешавад ва ин ҳисса дар давраҳои минбаъда афзоиш меёбад. дар 6 моҳи соли равон ба иқтисодиёти шаҳр аз ҷумла таъсиси корхонаҳою истифодаи иқтидорҳои саноатӣ 247.5 миллион сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ва дохилӣ ҷалб гардидааст. дар шаҳри Гулистон потенсиали саноатикунонӣ вуҷуд дорад. корхонаҳои саноатие ки дар шаҳри Гулистон таъсис ёфта шуданд асосан корхонаҳои рушди соҳаи кӯҳкорӣ, сохтмонӣ ва коркарди маҳсулотҳои ниҳоӣ ба ҳисоб мераванд. дар ин давра корхонаҳои нави истеҳсоли маҳсулоти нонӣ, нохилҳои барқӣ ва хӯроки омехтаю хушки чорво фаъол гардида, корхонаҳои соҳибкории истеҳсолӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти воридот-ивазкунанда нақшаҳоро амалӣ менамоянд. таъсиси корхона оид ба истеҳсоли чӯҷа ва парвариши парранда оид ба истеҳсоли гӯшти парҳезӣ иқдоми муҳими соҳибкорони маҳаллӣ бо ҷорӣ намудани технологияи муштараки Федератсияи Россия, Туркия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой мебошад. ин корхона алҳол нахустин иқдом баҳри истеҳсоли гӯшти парҳезии парранда дар вилояти Суғд буда, дар ҷилавгирӣ аз воридоти гӯшти яхкардаи парранда аз хориҷи кишвар нақши муҳим хоҳад дошт. идомаи ахбор. хурофот ва хурофотзадагӣ яке аз мушкилоти зеҳнию ҷамъиятиест ки дар ҳар давру замон вобаста ба сатҳи донишу маърифати бошандагони ҷомеа дар шаклҳои гуногун арзи зуҳур мекунанд. ҳанӯз дар ҷомеаи дунявӣ мо нафароне пайдо мешаванд ки бо истифода аз сеҳру ҷоду мехоҳанд мардумро ба гумроҳӣ баранд. гузориши ҳамкорони мо. хурофот ва хурофотзадагӣ яке аз мушкилоти зеҳнию ҷамъиятиест ки дар ҳар давру замон вобаста ба сатҳи донишу маърифати бошандагони ҷомеа дар шаклҳои гуногун арзи зуҳур мекунанд. таҳқиқоти имрӯзаи илмӣ пурра собит кардаанд ки ҳар қадар таассубу хурофот дар ҷомеа реша давонанд, ҳамон қадар каҷравию мушкилиҳои равонӣ, ахлоқӣ, маданӣ ва сиёсӣ мафкуравӣ бештар мегардад. Дарароваро ба инобат гирифта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи илму маориф, фароҳам сохтани инфраструктури зарурӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олии ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. аммо бо вуҷуди ин ҳанӯз дар ҷомеаи дунявии мо шаҳрвандоне пайдо мешаванд ки бар асари пойбандии хеш ба бесаводию ҷаҳолат монеи таҳсили фарзандони хеш дар мактабҳои пешқадами ҳозиразамон андӯхтани донишҳои пешрафтаи муосир мегарданд. 2 нафаре боздошт гардид ки маҳз бо сӯистифода аз бесаводию бемаърифатии баъзе шаҳрвандон эътиқоди ҷоҳилонаи онҳоро ҳамчун сарчашмаи даромад ва пешбурди рӯзгори худ қарор додаанд. Иззатова Паригул Додарбековна соли таваллуд 1964 зодаи ноҳияи Темурмалик, истиқоматкунандаи ноҳияи Восе, ҷамоати шаҳраки Ҳолбук, маълумоташ миёна, оиладор, соҳиби 6 фарзанд. Номбурда дар ҳудуди шаҳраки Ҳолбук ба сеҳру ҷоду машғул гардида, асосан ҷавондухтаронро бо ваъдаҳои гарму хунук кардани ҷавонони мақбулашон, мушкилкушоӣ, кушодани дари бахт, муолиҷаи безурётӣ ва дигар дардҳо аз онҳо маблағи зиёд меситонид. ӯ дар ҷои зисташ муҳити носолими ғайрисанитариро сомон дода, ашёҳои зиёдеро аз қабили испанд, собуни сиёҳ, риштаи сафед, расмҳои ҷавонписарон ва ҷавондухтарон, варақаҳо бо навиштаҷоти номи онҳо, чароғакҳои тафсон, шакар, намак, шам, қулфу калид, наъли асп, ҳалқаҳои оҳанин, хоки сурхчаранги қумдор, ойна ва ғайраро ки гӯё воситаи асосии баровардани ҳоҷати ниёзмандон мебошанд, барои фиреби мардум истифода мебурд. ба ҳамин монанд 12 июли соли ҷорӣ шаҳрванд Саъдиев Сулаймон Саид Аҳмадович соли таваллудаш 1975 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Восе ҷамоати шаҳраки Ҳолбук боздошт гардид. ин шахси ҷоҳилу мутаассиб аз соддалавҳӣ ва хурофотзадагии иддаe аз сокинон истифода бурда,
گویا با طبابت بیماران دچار وهمزدگی مشغول بود و جن را از وجود آنها میبرآورد، یعنی ملای جنبرار بود. این شخص جاهل و از معرفت انسانی دور، از باوری و اعتقاد پدر و مادر چندین بیمار که اساساً دختران نابالغ می باشند سوء استفاده کرده در برابر گرفتن مبلغ معین با مقصد قانع کردن نفس حیوانی خود نسبت آنها آزار جنسی را روا دیده است. من یکمین مرتبه روز عید رمضان 2019 نابالغان را با بهانه عید به خانه برده به آنها مبلغ پولی داده در پوشیده نسبت آنها کارهای ناشایسته کردم. اینچنین دو مرتبه دیگر بعد از این هم برده در پوشیده نسبت آنها کارهای ناشایسته کردم. البته بهر نگهداری و حمایت شرف و ناموس جبردیدگان در برنامه آوردن نام و نسب آنها خودداری می‌گردد. نسبت همین شخص سلیمان مولای جنبرار گفتنی هستم که این شخص فرزندان ما رو، یعنی دختر ما رو، فرزندان ما رو به خود دقت جلب کرده، به خانه خود دعوت می‌کرده بود است. در خانه خود در آورده، در حجره علاهیده می در آورده بود است، با آنها دسترازی می‌کرده بود است. باز با آنها پول میداده بود است، میگفت است که در خانه ها نگویید، در خانه هاتون با پدر و مادر نگویید. اما من از زبان فرزند خودم شنیدم، بعد به مقامات قانونگذار مراجعه کردم. دخترم به من اومد کارهای ملا سلیمان رو نقل کرد که ملا سلیمان ما رو اوچه جان خیرات میکنه قد کوچه بیم به خانه ما بریم. میره به خانه ام ملا به کارهای ناشایسته دست میزند ملا سلیمان. ولی باعث تأسف و حیرت زدگی است که در عصر 21 عصر رشد و توسعه و دسترسی به معاصرترین دستاوردهای تکنولوژی و واسطه‌های نوترین اطلاعاتی هنوز نفران پیدا می‌شوند که با افکار و اندیشه‌های خرافاتی عصر میانگی باور می‌کنند تومه اشخاص فریبگر، جاهل، جادوگر و فاسق می‌گردند. اوید به حالت‌های مذکور نسبت به عزت و پریگول دادر بکونه با دسترسی ماده 247 قسم 2 و نسبت به سعدیف سلیمان سید احمدویچ با دسترسی ماده 142 قسم 2 بند گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. پدر و مادران و خواهران و برادران عزیز، طور به شما معلوم است امروز وضع سیاسی، دینی، مذهبی در جهان نهایت مرکب و پیچ در پیچ است. به خاطر وسعت بخشیدن کار در همه سمت‌های خواجگی خلق در ولایت ختلان طبق نقشه چاره‌بینی‌ها نمایندگان کسب و کار گوناگون یک ناحیه از ناحیه دیگر دیدن کرده برابر مورد سنجش قرار دادن کار و فعالیت همزمان با یکدیگر تبادل تجربه می‌نماید. در همین دایره کارمندان ساحه‌های گوناگون ناحیه دنغره از ناحیه وخش بازدید به عمل آورده به شرایط کار و زندگی ساکنان شناس گردیدند. ادامه موضوع در گزارش تورعلی صاحب نظر. در اول گروه کاری نمایندگان ساحه‌های گوناگون ناحیه دنغره از باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه وخش دیدن کردند. در این جای اطلاع داده شد که چند پیش تعمیر و از نوسازی باغ مذکور آغاز یافته، عین زمان با جلب ساکنان ناحیه راهروها سفالک پوش و خط آب برقرار کرده شده و دیگر کارهای ضروری انجام داده می‌شوند. به اطلاع مسئولین تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش باید 342 انشاءات خرد و بزرگ که برای بهداشت روزگار ساکنان ناحیه ساخته می‌شوند مورد بهره برداری قرار گیرند. بنیاد گردیدن بینای خوشتر و زمانوی دو آشیانه از جانب صاحبکار محلی که برای فعالیت مرکز سلامتی پیش بینی گردیده است از زمره چنین انشاءات جشنی محسوب می‌گردد. تا امروز همه کارهای ساختمانی در این بنا با پرگی به انجام رسیده است با صفت بلند. روزهای نزدیک ما همه تجهیزات لازمه را وارد می‌کنیم و مرکز این سلامتی را مورد استفاده بسپاریم. مهمانان از مرکز تعلیمی استحصالی اطلس و ادرس بافی که عین زمان 15 نفر دختران و زنان را به شغل فرا گرفته است دیدن کردند. گفته شد که نتیجه مهنت ارزنده این بانوان هنرمند بارها از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه قدرشناسی شدند. در ناحیه همچنین کارگاه استحصالی قنادی عمل میکند که در آن دختران و زنان زیادی هنرآموز نازکی‌های هنر و مهارت پزندگی را می‌آموزند. در ناحیه وخش از جانب صاحبکار محلی دکان تعمیر چرخ‌های ماشین‌ها با
ҷалби 13 нафар кормандон ташкили 4 ҳавзи моҳӣ ки дар онҳо навъҳои гуногуни моҳиҳо парвариш меёбанд, ҳамчунин хоҷагии деҳқонӣ фаъолияти назаррас дорад. Дар идома меҳмонон аз муассисаи ғайридавлатии таълимӣ, коллеҷи тиббии ноҳияи вахш низ дидан ба амал оварданд. қайд гардид ки бо дастгирии соҳибкори ватандӯст Қурбоналӣ Юсупов дар ин ҷо ҳамчунин маркази ташхиси табобатӣ бо шӯъбаҳои бистарӣ сохта шуда ба наздикӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. ояндаи наздик барои боз ҳам хубтар гардонидани шароити буду боши мутахассисони коллеҷ, сохтани хонаҳои истиқоматӣ низ оғоз меёбанд. ҳамин тавр меҳмонон тибқи нақша дар 7 гурӯҳ аз тамоми самтҳои фаъолияти хоҷагии халқи ноҳияи вахш дидан карда хулосабардорӣ намуданд. ҳадаф аз санҷиши байни ҳамдигарӣ, ин табодули таҷриба ва вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ буда ба фаъолияти соҳаҳои мухталиф такони хубе хоҳад гардид. бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор санҷиши муштарак дар марказҳои савдо ва хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон гузаронида шуд. маълум гардид ки аз ҷониби масъулин ва баъзе аз соҳибкорон оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя намешаванд. гузориши ҳамкорони мо. дар фасли тобистон ки ҳаво бениҳоят гарм мешавад, эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор бештар ба вуҷуд меояд. инро ба инобат гирифта бояд масъулин талош намоянд то пеши роҳи чунин ҳодисаҳо сари вақт гирифта шавад. хисороте ки аз ин ҳодисаҳо ба аҳолӣ ва ҷомеа мерасад қобили таваҷҷӯҳ буда, вале то рух додани чунин ҳолат беаҳамиятӣ аз худи аҳолӣ ва баъзе соҳибкорони марказҳои савдову хизматрасонӣ ба мушоҳида мерасад. бо мақсади пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо, кормандони сарёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту муассисаҳо санҷиш гузаронида барои рафъи камбудиҳое ки боиси ба амал омадани сӯхтор мегарданд, бо масъулин корҳои дастурдиҳию фаҳмондадиҳиро анҷом медиҳанд. ин навбат чунин як тадбири санҷишӣ ва фаҳмондадиҳӣ дар марказҳои савдо ва хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон гузаронида шуд. дар ноҳияи 5 аз ҷониби баъзе соҳибкороне ки ба тиҷорат ва хизматрасонии иҷтимоӣ машғуланд, оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя карда намешавад. аз ҷумла дар маркази савдои Алишер ва маркази савдои Хуллос ба мушоҳида расид ки ноқилҳои интиқоли барқ дар ҳоли хеле ногувор қарор доранд ва танҳо хурдтарин иштибоҳ метавонад боиси рух додани як сӯхтори калон гардад. дар ҳоле ки ноқилҳои барқ қариб ки муҳофизат нашудаанд, дар наздикии онҳо ҳамчунин маводҳои зудоташгиранда низ хеле зиёданд. дар ҳамин замина агар сӯхтор рух диҳад, таҷҳизоти комиле низ дар ин маркази савдо мавҷуд нест ки сари вақт оташ хомӯш карда шавад. дар ошхонаи ҳудуди маркази савдо мушоҳида гардид ки бо таҷҳизотҳои худсоз ва аз меъёр зиёд истифода бурдани қувваи барқ ва ҳолатҳои риоя накардани меъёрҳои санитарию гигиенӣ фаъолият доранд. қоидаи дигаре ки ҳатман бояд риоя гардад, ин кушода будани роҳҳо мебошад ки ба ин маркази савдо меорад ва ё дигар иншооте ки эҳтимолияти рух додани сӯхтор дар онҳо мавҷуд аст. аммо мутаассифона ин ҳолат дар ноҳияи 5 кам ба назар мерасад ва ин боис мегардад ки ба нақлиёти оташнишонӣ монеа эҷод менамояд, ба ҷои ҳодиса сари вақт расида наметавонад. дар марказҳои савдои шаҳри Кӯло бошад, ҳолати нигаронкунанда он буд ки аз ҷониби соҳибкорон барои омода намудани ғизо зарфҳои гази табиӣ истифода гардида бе риояи қоидаҳои бехатарӣ аз онҳо истифода менамоянд. ин ҳолатро мо дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Иззат мушоҳида намудем. кормандони ин ҷамъият дар ҳолати хеле ҳам беаҳамиятӣ аз сӯхтор ба фаъолият машғуланд. ҳолати дар боло зикр гардида, яъне ноқилҳои барқӣ бемуҳофиза ва роҳҳои тангу пур аз нақлиёту дигар масъулие ки барои фурӯш пешниҳод мешаванд ва маҷмӯи нокомили асбобҳои оташхомӯшкунӣ дар ин ҷо низ ба мушоҳида мерасид. маркази савдои Шаҳбоз ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Парвиз низ ки дар ин бозор фаъолият мекунанд, аз ин ҳолат истисно нестанд. масъулини хадамоти давлатии оташнишонӣ, соҳибкорон ва соҳибмулконро аз оқибатҳои ногувори ин амалҳояшон огоҳ намуда, барои рафъи камбудиҳои мавҷуда вазифадор намуданд ва нисбати қонунвайронкунандагон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, қувваи барқ дар баъзе нуқтаҳои савдо қатъ карда шуд. ҳадаф аз баргузории рейдҳои муштарак ин ҳам бошад пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор дар марказҳои савдо ва бозорҳои калон ба ҳисоб меравад. гарчанде аз тарафи кормандони хадамоти давлатию оташнишонӣ пайваста дастуру суҳбатҳо гузаронда, инчунин амрномаҳои назорат давлатӣ бехатарӣ аз сӯхтор пешниҳод шуда бошад, ҳам аз тарафи бархе соҳибкорон оддитарин қоидаҳои бехатарии зидди сӯхтор риоя карда намешавад ки дар натиҷа боиси сар задани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор
آورده میرساند. مسئولین میباید پی کمبودی‌های موجوده عمل نموده خود و اموالشان را از ضرر سوختار حفظ نمایند و با مسئله بی‌خطری از سوختار دقت جدی ظاهر نموده و با طلبات استفاده همه گونه منبع‌های آتش و گرمایدهی توجه مخصوص ظاهر نمایند. باباکان امیرزاده، حفیظالله سعدالله، فیروز موسی، اخبار. дар шаҳри хорух бо мақсади расонидани кӯмаки босифати тиббӣ ба аҳолӣ корвони саломатӣ ташкил карда шуд. дар ин тадбири солимгардонӣ мутахассисони соҳибтаҷриба ва дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису табобат ҷалб карда шуда, сокинон аз муоинаи тиббӣ гузаронида шуданд. гузориш аз шаҳри хорух. ҳамасола баҳри таъмини сиҳатии сокинон аз бемориҳои мухталиф корвони саломатӣ аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҳавлии ҷумҳурии тоҷикистон хизматрасонии ройгони тиббиро барои сокинони шаҳри хорух ва ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баро мемонанд. дар корвони саломатӣ беш аз 18 нафар мутахассисони соҳибтаҷрибаи муассисаҳои тиббии пойтахт ҷалб шуда, дар рафти баргузории он 2000 нафар ниёзмандони вилоят аз ташхиси ройгон бархурдор гардиданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ барри рушди пешрафти соҳаи тандурустӣ аз тамоми имконияту шароити мавҷуд буда кор гирифта, барри пешрафти ин соҳа тамоми кӯшишу ғайрати худро ба харҷ медиҳад. мақсад аз омадани корвони саломатӣ ки мо имрӯз яъне ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ташкил кардааст, ин барои пешгирӣ, барои саломатӣ, барои солимгардонии аҳолии кӯҳистони Бадахшон мебошад ва маҳз яъне ки пеш аз ҳама пешгирӣ кардани ҳар як беморӣ барои ҳар як шахсият зарур аст ва на танҳо табиб, балки аҳолӣ ҳам бояд ки барои саломатии хеш мубориза барад, пешгирӣ намояд. дар як вақт шаҳрвандони шаҳру навоии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати муҳайя намудани маризиҳои худ ба табибон муроҷиат намуда, аз муоинаи босифати шифокорони ҷумҳурӣ бархурдор гардиданд. ман изҳори миннатдории худро ба табибони ҷумҳурии тоҷикистон баён мекунам ки имрӯз сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро аз табобат ройгон мегузаронанд. чунин ташхиси ройгон аз ҷониби гурӯҳи корвони саломатӣ дар ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар сатҳи баланд ҷараён дошта, аз ин ташаббуси ҳукумати мамлакат ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҳавлии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тандурустӣ миннатдории худро баён доштанд. баргузори чунин корвонҳоро сокинони боми ҷаҳон ба манфиати кор дониста, роҳандозӣ кардани онро ба нафъи мардуми деҳот унвон карданд. дар мамлакат барои татбиқи ҳадафҳои стратегияи миллии рушд барои давраи то 2030 ва барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои назарраси иҷтимоӣ амалӣ карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ноил шудан ба ҳадафҳои дар стратегияи миллии рушд пешбинӣ гардида, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти устувори иқтисодӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, такмили низоми идораи давлатӣ, тавсеяи имкониятҳои содироти мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи бахши хусусӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат тадбирҳои нишонраси иҷтимоиро амалӣ менамояд. коршиносон асоси расидан ба ин ҳадафҳоро дар татбиқи стратегияву барномаҳои давлатӣ ва гузарониндани чорабиниҳои сатҳи баланд ҷиҳати тақвият бахшидан ба масъалаи боз ҳам беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ бо иштироки олимону коршиносони дохиливу хориҷӣ зарур мешуморанд. дар робита ба ин имрӯз дар шаҳри душанбе аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон конфронси сатҳи баланд дар мавзӯи раванди муҳоҷират дар кишварҳои осиёи марказӣ, ҷанбаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва таҷриба баргузор гардид. ҳадаф ва консепсияи асосии чорабинии имрӯза ин ҷалби таваҷҷӯҳи сиёсатмадорон ва тасмимгирандагони кишварҳои осиёи марказӣ дар самти муҳоҷират ва хусусан муҳоҷирати меҳнатӣ, ҷалби ходимони илмӣ, ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯён ба ин масъала мебошад ки таи 10 солаҳои охир барои ҳамаи кишварҳои осиёи марказӣ рӯзмарра ва муҳим гаштааст. дар чорабини олимону коршиносон масъалаҳои муҳим ҷиҳати тақвият бахшидан ба масъалаи рушди иҷтимоиву иқтисодӣ дар кишварҳои осиёи марказиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. масъалаҳои муҳокима гардида тадбирҳои афзалиятнокро дар самти ташаккулёбии бозори меҳнати дохиливу хориҷӣ муайян ва ташаккули механизмҳои муҳофизати
оилаҳо ва ба танзими раванди муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат менамояд. ҳадаф аз баргузор намудани чорабинӣ пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир кардан ба масъалаи рушди иҷтимоии аҳолии сокинон, таъмини сокинон бо ҷойҳои нави корӣ, татбиқи ҳадафҳои стратегияву барномаҳои давлатӣ, ҷалби бахши хусусӣ ва муҳимтар аз ҳама дар якҷоягӣ ва муттаҳидӣ ҳаллу фасл намудани раванди муҳоҷират дар кишварҳои осиёи марказӣ мебошад. зоҳиршоҳи тағоимрод, Қурбонзода Баҳодур, Ахбор. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон зери ҳимояи махсуси давлат қарор дорад. давлат барои будубоши кӯдакони имконияташон маҳдуд шароити беҳтари зиндагиро фароҳам сохта, онҳо дар муассисаҳои махсуси иҷтимоӣ нигоҳубин карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак санадест, ки манфиатҳои қонунии кӯдакро ҳамаҷониба ҳифз ва ҳимоя менамояд. дар кишвар барои нигоҳубин кардани кӯдакон, махсусан кӯдакони имконияташон маҳдуд, муассисаҳои махсус амал мекунад, ки дар онҳо тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. дар асоси дастгириҳои давлатӣ аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд низомномаи нави маркази дастгирии оила ва кӯдак таҳия ва тасдиқ гардидааст. дар асоси он хонаҳои кӯдакон иваз карда шуда ба маркази дастгирии оила ва кӯдак гузаронида мешаванд. бартарияти ташкили ин марказҳо дар он аст, ки дар ин марказҳо усулҳои нав, усулҳои иловагӣ ба кӯдакон, асосан ба кӯдакони осиббаризӣ расонида мешавад ва кӯдак асосан аз муҳаббат ва дилбастагӣ аз волидайн ва шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд бархурдор мешавад. ҳадаф аз тағйир додани хонаҳои кӯдакон ин пешгирӣ кардани маҳдудиятҳои иҷтимоии кӯдакони сину соли барвақтӣ ва томактабӣ буда таъмини ҳуқуқи кӯдак барои инкишоф дар муҳити оила мебошад. дар доираи иваз намудани сохтор 5 намуди хизматрасонии иловагии иҷтимоӣ фароҳам оварда мешавад. бо ин мақсад дар шаҳри Душанбе оид ба табдили хонаҳои кӯдакон ба маркази дастгирии оила ва кӯдак машвара доир карда шуд. дар рафти вохӯрӣ раванди табдили сохтор ва самти фаъолият, имкониятҳо ва монеаҳо аз ҷумла шумораи мутахассисон ва кормандоне ки ба фаъолияти маркази дастгирии оила ва кӯдак фаро гирифта мешаванд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Фирӯзи Мусо барои барномаи Ахбор. дар ҳоле ки имрӯзҳо мавсими ба истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон дар ҳамаи истироҳатгоҳҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад, вале на ҳамаи онҳо ба талаботи санитарию эпидемиологӣ мутобиқанд. истироҳатгоҳи кӯдаконаи вилоятии шифобахши ноҳияи Вахш дар ҳолати ногувори санитарию эпидемиологӣ қарор дорад. гузориш аз ноҳияи Вахш. имрӯзҳо мавсими ба истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон дар ҳамаи истироҳатгоҳҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад, вале на ҳамаи онҳо ба талаботи санитарию эпидемиологӣ мутобиқанд. санҷиши сарроёсати назорати давлатию санитарии эпидемиологии хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар лагери кӯдаконаи вилоятии шифобахши ноҳияи Вахш муайян намуд, ки вазъи ногувор дар ин истироҳатгоҳ мавҷуд аст. дар ин осоишгоҳ кӯдакону наврасон дар ҳафзи ба обозӣ машғул ҳастанд, ки оддитарин қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ дида намешавад. дар чунин ҳолат эҳтимолияти зиёд шудани бемориҳои сироятӣ байни кӯдакону наврасон аз эҳтимол дур нест. дар шароити ғайрисанитарӣ омода намудани хӯрок барои наврасону кӯдакон аз мушкилии дигари ин лагер мебошад. махсусан дар фасли гармо дар чунин шароит омода намудани хӯрок қобили қабул нест. бинои мазкур ва дигар инфраструктури он ба таъмири куллӣ ниёз дошта, ин ҳамаро масъулин дар набудани маблағ арзёбӣ менамоянд. ҳама шахсони мутассидие ки дар шӯъбаи маориф дори масъала вобаста шудаганд ба мақомотҳои дахилдор мактуб ирзо кардагиянд, ки оиди мақомотҳои дахилдор шахсони саховатманд баъзе соҳибкорон мактуб ирсол карда шуда ки мувофиқи имкониятҳо маблағи муайянро барои гузарондани лагери истироҳати фароғати хонадон ҷудо намоянд. ба раёсати молияи ноҳия онҳо ба мо ваъда доданд ки мо мувофиқи имкониятҳо маблағи муайянро ҷудо мекунем ва шуморо дастгирӣ мекунем, вале то ба имрӯз ягон маблағи муайяни ҷудо нашудааст. вале бахши молия дигар чизро далел пеш меорад. баъди тақсимоти маблағҳо худи ташкилоти муассисаҳо ки тақсимкунандаи маблағҳои бюҷетӣ мебошанд, дар мадди аввал барои пардохти музди меҳнат, фонд нафақа, пардохтҳои коммуналӣ маблағро ҷудо менамоянд, боқимонда маблағ барои
таъмир, барои харидани таҷҳизот, барои гузарондани лагерҳои мактаббачагон аз тарафи худи ҳамон муассисаҳо амалӣ карда мешавад. бо ин ҳама имрӯз дар истироҳатгоҳи мазкур кӯдакон ба қавле ба истироҳату фароғат фаро гирифта шудаанд. масъулинро мебояд сари ин масъала андеша намоянд. дар робита ба дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастурҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барои самаранок истифода бурдани майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакон дар шаҳри душанбе кормандони раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии пойтахт силсилавохӯриву мулоқотҳоро ба сокинон роҳандозӣ намудааст. гузориши хабарнигорони мо. истифодаи самараноки майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакон, тозаву озода намудани онҳо, шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ, назорати ҳамаҷонибаи онҳо ба хотири ҳифз ва дар ҳолати хуби корӣ нигоҳ доштан аз масъалаҳои асосии ташкили силсила мулоқотҳо бо сокинони пойтахт маҳсуб мешаванд. майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакона аз ҷониби вазорату идораҳо ва кормандону соҳибкорони инфиродӣ сохта шуда феълан дар тавозуни 4 ноҳияи пойтахт гузаронида шуданд, аммо масъулияти нигоҳубину назорати онҳо ба дӯши кормандони муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри душанбе вогузор карда шудааст. ба ҳамин хотир роҳбарияти раёсати мазкур дар ҳамбастагӣ бо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино дар шаҳраки 130-юм ҳафтаи равон дуюмин вохӯрию суҳбатҳоро бо сокинони кӯчаҳо маҳаллаҳо анҷом доданд. ҷараёни суҳбатҳо нишон дод, ки имрӯзҳо бархе аз сокинон ба майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдаконае дар назди бинои истиқоматӣ бунёдёфта кам таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд ва барои ободию нигоҳубини он фаъол нестанд. ҳарчанд раёсати кор ба мактабҳо ва иншооти варзишӣ дар тамоми ноҳияҳо намояндагони худро дорад, вале ин маънои онро надорад, ки падару модарон дар масъалаи макони асосии бозии фарзандонашон бетаваҷҷӯҳ бошанду дар нигоҳубини он худро канор гиранд. ин ҳам дар ҳоле аст, ки бо бунёди садҳо чунин иншоотҳои солимгардонӣ ҳанӯзам ҳастанд маҳаллаҳое, ки ба чунин майдонча ниёз доранд, аммо сокинони бархе аз кӯчаву биноҳои баландиёшона, ки барои фарзандонашон чунин шароит фароҳам оварда шудааст, бепарвоиро ихтиёр намуда нисбати тақдири минбаъдаи он андеша намекунанд. ин иқдом дар ҳоле рӯи даст гирифта шудааст, ки нигоҳубину тозаву озодагии майдончаҳои солимгардонӣ ба истифодаи самараноки онҳо аз масъалаҳои рӯзмарра маҳсуб мешавад, зеро бо иллати надонистани қоидаҳои истифодабарӣ ва бепарвоии бошандагон дар як муддати кӯтоҳ дар майдончаҳо шикастани бархе аз таҷҳизотҳо ба назар мерасад, ки ин шаҳодати гуфтаҳои болост. масъулин умедворӣ менамоянд, ки баъд аз чунин мулоқотҳо бошандагони шаҳр дар ин масъала фаъолтар гардида нисбати ободии чунин иншоотҳо, ки барои солимгардонии насли навраси ҷомеа равона шудааст, бетарафӣ зоҳир намекунанд. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.